Misam Miam the Aki Akang Piba, Sel Kaiba the Sienabani Haiba, Lona Tinkraba, Lalhoulup KCP, Nongdren Kombagi, Cadre Police Nafari Haidi. Kanagomba Amana, extortion, demand, threat na singba, Tauropada Police the Matamshana Pau Pibinaba, Imphal Whiskey SP, cases Sivakantan Appeal Taurakli. Phagalaba Meeoi Singadudi, El Alint, Say Kuntaruk, Laifam, Singjame Oinam Tingel, Konsam Rohit, Say Kulumdoi, Pasoi Fatuan, Shanju Wahengbam, Say Kun, Mahavali Mamang Palace Compound, Fanjobam Toiba, Say Kuntaruk, Tongzu Part 2, Hausina, Wangkai Tokpam Lekai the Levani Hairi, Waikom Hero, Maitei, Say Kun Matoi, Takel Mamang Lekai, Yanglem Bikas, Say Kulumdoi, Singjama Yanglem Lekai Amasung, Hentoibi, Marangtem, Say Nifumatoi, Uripo Gopal Zilektagini Hairi. Taudosiki matang ng sinimidang waram Babu Porada Leba Imphal West Police Headquarter gi ASP Office the Pangtoba Poging from Mamada ASP cases Sibakanta na hai Misam Miyamamadi Dukan Sing the Namduna Akia Kang Pidan Senkai Tongkai Satari Haiba Akang Naba Pong of Fangbadagi Nasi Imphal West District Police ke Combined Team Amana Langol Game Village Zone 3 areada Tibumagi Tabak Satabada KCP Nongdren Kombagi Cadre Tarit Asi Phagatpa Ngamkhre Haidi. Police na makata na tibuhumagi tabak satabada Angauba Masugi Toyota Fortuner registration number MN06LA 7346 ama Phagatle gari asigi manungda tongan ba gari gi registration number plate sing yauram ki madugi manungda Assam amadi West Bengal gi vehicle number plate sing su yaurama thengnaki ani subada Angauba Masugi Grand I-10 car registration number MN01AZ 8516 Aum Subada Brown Color gi Royal Enfield Classic 350 Byte Ama Mari Subada Tongan Mamakhalgi Nongmei Masa Pistol Ani Mobile Phone Amadi Camouflage Machugi Visual Sing Phagatpa Ngamkhre Hairi Phagalaba KCP Nongdren Kombagi Kadani Hairi Basing Amadi Makhoidagi Phagalaba Polam Sing Asiga Loinana Lampel Police Station Namakataba Investigation Gidamak Satanaba Gidamak Tabak Phagatpa Hauri Haina ASP Case is Sibakanta Fongdoki ASP Namakataradan Hai Hadak Social Media Influencer Amagi Dukanda Bomb Tamjilamba Case Amaga Mari Lenana Ngasi Phagatpa KCP Nongdren Kombagi Cadre Tarit Asigi Manungda Hakthengna Amadi Nakoinana Senaba Yaupar Haibadu Makatana Tizilagani Haiki Loinana Miam Asigumba Senkai Tumkai Toba Akia Kang Pibaki Tawong Sataraba Matamda Social Media Kak Pongdok Panatana Matam Sana Police the Pau PB Omadi Pau Pirik Libami Singadu Confidential Oina Tamgani Hainasu ASP Sibakantana Makatana Fongdoki Mayamda pi tanramanba summa kangu ma leire na isu phambadagi koi combined team na koi changa Lalhoulup da search operation ma tawje search operation sida koi Meeoi tele Phagatpa Ngamkhre loksambam alin singjamai oina tingengdagi ani subda konsam rohit patsoi dagi ado hum subda sanju wahengbam collection phone mahabli mama panjobun korba manga allies malemnanba Part 2 dagi mga suda Waikom Hero Meeoi Takel Mamang Lekai Imphal dagi Yanglem Bikas Meeoi Singjamai Yanglem Lekai dagi aduga tel suda Hentoibi Marangtem Uripo Gopal Zilektagini haiba Meeoi Direcsi and Famoda Puide Didi Poisi Phagatare adu Makoidagi Akoina incriminating oiba potse hekta koi cover tawamji white color gi Toyota Fortuner nama Toyota Fortuner C magi P number MN06LA7346 masi fake number de oirangani hai koi thaji Toyota manusida open number plate manga masi yaroni aduga Hyundai I Grand I10 white color manga aduga Royal Enfield Classic 350 brown color manga adagi 7.65 ki pistol manga famje aduga katopa pistol manga koi famjare loina mobile phone kemo flash uniform mayam mahitare putna single gear mayam yawba sumai hai no function segi koi recover to mame hai no music sim takta koi lampel police station da fire ma register tawaga isi go ge ba makata ba investigation ki jobta koi ka pata ka hojare